Ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manibo dito'y Nemars Studio at tuwing arod manen nga sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apa kay basaan ti surat pakasaritaan ti parigot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin yung yung Ruiz nga umay manen mang ted biag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udin agad ada parikot na nga intayo balakada. Ti problem of the day ni Narding. Narding ba? Tama ba? Kadagaman, kadamtaman, jay title na. Narding, iti probinsya, iti Isabela, ngay na pinauluan iti Gcash. Ano nga tatparikot na iti Gcash ni Narding? Sagudayan nga ti surat ni Pagayam a Narding. Di kasi. Sakbay man ngayon iburay when ibing lay do iti pakasaritak nga nang ted kanyak iti parikot iti agdama. Idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi di Nemars Studio. Kasama tayo nakablawak, dagiti padak nga mang subsubaybay, kanayon nga agdingdingig iti programam. Nga pudno launay nga makaitadliw-liwa, pakapidutan adal, dagiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayong kaibasbasa, ikanbiyag kasinyong. Ket naawis met tiriknak, itagundaway nga mangibinglay ti bukod ko nga pakasaritaan. Ngamin, kayat ko ti agkid daw iti balakad kada kayo. Naragsak ti binangon mi a pamilya kini Marie nga asawak. Nupay gagangay laeng wenno nanumulaang ti biag. Gagangay nga empleyado ak iti maysa nga kumpanya. Tultulungan nakmet ni Marie nga asawak, babaen iti panagnegosyo na, kumporme nga mabalin na nga panggedan. Naaddaan kami kay ni Marie iti dua nga anak, ti Suda Bibi kay ni Junjun. Kaasi na po Diyos. Awan mo ti dimdimteng nga nakana nga parikot mi asa nga pamilya. No, payada digiti gundaway nga agparikot kami iti kwarta. Saan kami met kaasi na po Diyos, saan kami met nga nagkurang kadagiti kasapulan digiti anak mi nangruna iti panagadalda nga dua. Agingga nga marik namin tirigat tibiyag kasinyong edita dandanin ag kolehyo dagiti dua nga anak mi. Ket dita nga napanunot mi ti mangipatakder iti negosyo mi nga sari-sari store. Nga ison ti raprapin ti asawak bayat nga dakmet iti trabaho iti opisina. Dita ag kolehyon ti naunak nga ni Bibi kasinyong dito yen nga dimteng ti point nga agkurang dati matmatgedan min nga agasawa. Iso nga kapilitan nga agdiskitar kami, bumuludak kadatatang ken nanang ko. Ket tapno no manayunan pay ti income mi nga agasawa, nagtarakan kami pa iti dingwen. Kaya di makaornongak iti dakkel agatad gimatangak iti baka. Nga impataraken ko kinitatang.
taday tamo ti ubra ni tatang, agtara kayo ni tidingwen, malaksi di panagtalon. Naging nga nagkolehyo meten ni Junjun nga inaudi nga anak mi kasin yung ket ad-adan nga mariknami ti rigat ti biyag. Allowance da pay laeng ket talaga nga awanan may ibus de ti sweldo. Jak mat kayat nga i-give up ti trabaho. Tanarigat ti agsapol iti pagtrabahuan. Iso nga nagpanunutak nga nasaya at kasinyong noan niya pa iti mabalin nga paginkaman. Nor orayak mo deti baka nga dumakkel sa may ilako maparti mabayag unay. Kasano nga roden kat adda dagiti gundaway nga biglaan latan nga dumawat dagiti anak mi iti kwarta nga kasapulan da iti eskwela da. Kasi ti maysa nga gundaway kasi nyong sumangpet ti anak ko. Tati agbasbasa da ngamin ijay syudad ket agab-abang da nga dua. Iso pa jay imbes nga inaldaw da nga agawid iti ilimi agkaskasera da laeng ngayon ket kada biyernes da agawid ket domingo ti malem agsublida iti syudad agbasa danto man ti Lunesen. Ngayon di may isang weekend nga nagawid dagiti anak mi kasinyong apaw na di panagranada nga duwan nga agkasapulan da iti dakkelagatan para iti project da iti eskwela. Ket kastiman nga rod arugyak ti amin kasinyong. Kumusta mo ti panagadalyaw, Bibi, Junjun? Nasayaat mo, tatang. Nasayaat mo, tatang. Nasayaat mo kasta. Kat, di kiti anayo, di kiti project yo, naibagayo ka din, kani tatang yo. Nanang, masapol ko gayam ti 2,500 para into no lawas na. 2,500 ko na. Paraan niya dayta, Junjun. Para di project mi, nanang, tatang. Uray matsyak, nanang, tatang. Masapol ko iti 2,000. Tani adam gatangak nga group project mi. Ken may isa, adapi kurang di iti libro nga kasapulak. Anya. Saan ka di nga mabalin nga, saan ka nga gandan? Narigat mo data, 2,500 king ka, Junjun. Tatang, manunod king ka? 2,000 kanyak nanang. 2,000, kan 2,500. Awan ka di tinera na nga kwartam lakay, nga iduldulin mo. Awan na bakit? Kasano? Nagbayad tayo pa iti bills dito balay. Kan may isa, manulaang mo, iti ganganan siya ita sari-sari store. Mabayag pa iti sweldo ka. Kasalang urutin tatang, kat kasapulak di 2,500. Uri siyak tatang. Masapol ko yung ton Lunesen. Gure ka nga rod, tayo naka-agdiskitar. Ang ka pala mang ibaga kada tatang mo, adan salata mo tiduldulin da. Yan pa nga rod. Kasta natin aramideg. Lasa na bale. Basta amin nakasapulan nyo, numasapul lagi dita pagadalan nyo. Aramidin mi ti amin kininanang yo. Ay, agyaman ang tatang. Thank you tatang. Thank you nanang. Basta, ipasnik yung ti panagbasa yo. Si Kabibi, ti ikanayon mi abilin king ka. Nanang, saan ka pala makiboy-boyfriend? Baka madamag ko, first year college ka pala makiboy-boyfriend ti Obramo ni Universidad. Ay, saan nanang? Siguradong laeng. Si Kamay, Junjun, banbantayan mo't ni manang mo. Tatang. Yun may isa. Uray si ka. Saan nga datat umubram? Ay second year kagaya ba na niya, baby? Ay, tatang. Sa si Kamot kayam ti first year, Junjun. Tatang. Ay, una yan. Nagadong nga gastos. Kaano ka mapan kada tatang mo?
Tapno no mangibaga ko mapailaang iti kwarta nga kasapulan dagiti anak ta. Sa paigtot mabano bigat urita sa padano bigat. Oh, met yung pisinak. Malakit baring no adda tinay duldulin da tatang mo Adda siguro Ang nuawan mapilitan nga mangila ko di baka. Ha? Ilakom di baka? Nuawan Nuawan ti may da tatang, nuawan may pabulod da. Kapilitan nga ilakop. Ang sayangan na karod. Mabayag una nga minda baka. Iso nga agpanunot ta bakit? Ti mabalin pa nga inayon ta nga paginkaman ta, malaksid ka deta sweldo. Ken deta sari-sari store nga nga irap-rapin mo. Ure-ure siyak lakay, agpanpanunutak mat iti mabalin nga inayon nga paginkaman. Alam na sayat no kasta. Ibagam kanyak no adda mapanunot mo. Ibagak tumat king ka. No ad naman iti mabalin nga paginkaman nga napintas. Dati kumasan unay kadakkel tipunan na. Alawin lakay. Manuayati masapul maunar de anak ko. Ure 5,000 lang datang. 5,000? Apay pang usaram. Kasapulan dagiti duwa nga po ko yaw. 2,500 ken 2,000. Dati daw dawaten da. Dahil bagasot. Inayon kong to dati allowance na ta. Diyak magpeg-sweldo. Ay, narigat ka talaga ti agpabasat kolehyaw. Isungarot nga tinda kay napaggadal ti kolehyo nga kakabsat ite. Talaga, kastoy ma. Tirigat ti biyag tayaw. Maawatan mi tatang. Isungar nga araramidin mi ti amin kay ni Marie. Tapno no mapagadal mi, kay mapagturpos mi na bibi kay ni Junjun. Tas ambi kahit nga mapadasan da, tirigat nga napadasan mi. Ay nasaya ati kasta baraw. Alakit, no adaman ti maitulong mi akit. Adusan yu akit. Amuyo mag, lakay kin bakit kamay, kininanang yaw. Uwin tatang. Isungar nga panpanunutik pa ilakok sa latabaka kon. Apay mo ilakom ka basit mo, mapalipeng ang mapadakal. Mabayag uli namin tatang. Tamang panunutak man itinapintas nga negosyo nga. Alis to ti kita na. Negosyo nga alis to ti kita. Uwin ko matatang. Kaya itanyaman nga oras ka kasapulan dagiti apu ko yo ti kwarta. Nang runa ka nagpada nga kolehyon. At napagkautan mi. Ay uwan nga agpaiso Dapat ti panagtarakod iti baka. Saan mo may nga maala adagaw deti kitaan. Uwan nga rin tatang. Kasla ka mo lagi bang bangko deta nga aging interes. Ang saan mo mabalin nga i-withdraw. Saan mo't nga mabalin nga manglap-lap ka iti karne na sa mo ilakaw. Ay, alakit, adalatakin ka baraw. Ang anya nga negosyaw. Ang pengaron tinapanunot mi tatang. Ngayon iti kanito nga makapanunot kami iti napinas nga negosyo. Malaksid iti sari-sari store. Ilakok to di kita baka kung tatang. Malawan, ibagam to lang ta. Isapulang ka iti bayer, baraw, ureta adot amok gagkagatang iti baka. Alawin tatang. Giyamalak tatang. Ala, gakure ka nga raw ta. Nakbangala ti kwarta nga bulbuludan. Tunggal adda mapanunot mi nga negosyo kasinyong adala tamat dagiti panagduwa-duwami no kumita ba no agbalay gintong ata. Kat panunutin mi iti mamin adwadaras sakbay mi nga serken deta nga negosyo. Ang awam mo ti mapanunot mi nga nasayaat. Aging nga iti may sa manen nga aldaw. Asaan nga nakaawid ni Bibi. Gaputa adanas ken nga ramiden da kadagiti classmates na.
Kaya nagkasapulan manen ti kwarta ti anak ko, kat masapul nga patuludak iti kwarta. Kat dito nga nagsarita kami, kat kunana, tang, i-Gcash yun ako man. Anya? Gcash? Wantang, may met no Gcash. Ta ipakas out ko la dito yen. Tapno saan kailat ako mga mapan iti remittansen, wala niyan. Tapno no, maawat ko adagos. Adamot iti amamok nga papakas out iti Gcash. Kaso deta Gcash, anak ko. Ay, nalakala deta tatang. Kat agsel cellphone kayo mo. Touchscreen mo ta cellphone yun, saan ka di? Ay, wala, balasan ka. Kasano deta Gcash, isend cooking ka. Wan tatang. Ay, kasano karga isend king ka. Ala, isurwang kayo to tatang. Ang itatadiyo pa amo tag Gcash. In kayo pala ili. Tagsapol kayo iti pasdik negosyo nga agpapakas in iti Gcash. Cash in nga. Basta tatang, ibagak kada kayo iti Gcash number ko, ken isurat yung matnumano ti ipaload yo, isun ti pakita yo kada ti aglako when agpapaload ti Gcash. Ay, kasta kaday. Un tatang. Mano aya masapul mo? Uri 1.5 lang tatang. 1.5? Mala, ada 1.5 ko ito agab. Eh, dahil tanto tiitad yung kada di pagbayadan nyo tatang, di pagpaludan nyo Gcash. Ay, kasta. Makamuwak tulatan, itid kunto dati Gcash number mo, kaya dati bayad na isundot mangitid king kan, load king kan, kasta. Uwan tatang, alis to lang. Ay, basta mamud kayam ti Gcash. Uwan tatang, mayat na tanto may Gcash yun, tapno na ti kasta, no, kasabulan kami kini Junjun iti kwarta, nabalin yung isend data Gcash kanyakon, kada kamin. Ay, mayat magkaya. Alawan, inakaroon ija ilay, damot rantaag, ijayak ton nga agsapol, iti agpapalod iti Gcash. Uwan tatang, alagyaman nagtatang. Alaw na nakaw, basta ipasnik yo, ti panagadalyaw, kani ading mau. Win ading ko, deta ti Gcash number ti balasang ko, kada di syudad. Dito iti bayad na, 1.5. Ay, manong, adano ka nayon na dito eh. Ha, nayon nga. Ada charge na no ka manong, ada transfer fee na no ko, agpa-load kayo, no, agpa-cash in kayo iti Gcash. Ada charge na ko nam. Ayun naman no. Kaslamat agpatulod kay kwarta remittance, ada bayadan nyo, saan ka di? Ay, wow. Mano, Mark? 150 pa cash in nyo, so, plus 30 pesos no kuha, paano? 1,530 no kuha, amin ti bayadan nyo. 1,530. 30 pesos. Mayat batin Ay, mano? Ito yun 30. Ay, manang, paludak mamad, Gcash. Ay, urisit manang. Sige. Bambit laeng tailipas ko lang isuna ni manong. Dumang magayam ti agpapalud. Kung nagpapakas in ti Gcash dito eh. Ay, wala manong. Napigsa. Di kita agkasapulan iti load iti Gcash da. Pangusaran da mo, deta load ti Gcash da. Ading ko. Ay, ado amanong. Ado di pa kausara. Mabalin mo pagbayad ti bills mo online. Mabalin mo nga sendan, digiti kayat mo nga sendan. Mabalin mo pa pagbayad, din ka grocery, inka iti restaurant, kamangan. Ay, kasta, un manong. Ado ti naka Gcash itan, o ready kiti mahilig iti sugal. Sugal. Ay, katuan, digiti online nga sugalan. Mabalin nga digiti online gamers. Tamasapol damot ti Gcash, paggatang da ka digiti, kaya da nga gatangin, ay, kasta, ken already kiti shopping di Shopee kadalasada manong. Gcash ti kasapulan dan. Ay, adu magaya ba ya?
Ay, agludak man ti Gcash, balasan ka. Ay, ay, nanumag ti Gcash, mare. Ay, si Kagayam, pare. Ay, huwag nga raw. Ay, uwayak mo nagpalod ti Gcash, ta sindak man ti anak ko di syudad. Ay, Si Kangay. manumam. Ay, isurat ko latan. Ay, kwa. Adda ngamin in-order ko, di Shopee, pare. Shopee. Wang, hindi tatay, pag-orderan ti online. Dahito na Aya. Iyak man na muday ta. Anya ba ti order dita, mare? Ay, kumporme Agorderak mo't dagiti kasapulak mo't Kas ba iti anya? Hanggang anaskin nga ibagakin kan parang narday. Ay, po, ay. Oh. Kas tama mo't gayam ti Gcash. Nay. Dati gaya man. Naludak no kwan. Dati ti confirmation na. Ay, sige. Guray ka man. Tabilin ti anak ka, picture na ta confirmation na. Ading ka. Ay, sige manong. Basta mamut gaya ba ya? Ti Gcash. Nay, panawang ka ba, mare? Ay, sige pare. Anya ti kahit mo sa lakay. Napintasangan talaga data Gcash nga negosyo. Bakit? Gcash? Kasano man data Gcash? Kasano nga pagbalinin nga negosyo data Gcash? Saan ka di nga data kat online payment data? Wayne, yung mabalin. Malagip mo, napanak nagipatulod kini Bibi iti kwarta. Kat Gcash ti kayat na nga pagisendak. Kat? Napanak iti mesa nga pasdik negosyo nga agpapakas iti Gcash. Kat ada charge na nga 30 pesos dati 1,500 send ko kay ni Bibi. Kumayat sa kunat. Yan tangay adamot sari-sari store tayo bakal. Anya nga tanong agpaludta. Asino ko mga ortaglod ti Gcash dito yung lugar tayo? Ay kit adugayam. Adua. Ay nakitak pa ni Maring Matilde Jay. Agpapalod iti Gcash. Akit no awan pa iti pagpakasinan kada pagpakas outan ti Gcash dito yung bakal. Akit datano ko ti umuna. Amin dito yung lugar tayo nga kasapulan ti Gcash. Data ti umayanda. Saan ka de? Mayat mamat lakay. Ay, huwag nga raw. Bam tagpasurak to kini Bibe. Nung kasano deta Gcash. Kahit mo kasawan, ilakom dati baka maun. Huwag tatang, ada na panunot men nga negosyo kini Mare. Ay, kit nasaya at ano kasta. Alawan, damagik to kadagiti ambaw. No sinot mangkait nga gumatang ka na ti bakam. Angem, mabaling kati nga maamuan no anya day nga negosyo, nardeng, baraw. Gcash tatang. Gcash. Wine. Saan ka di ka tayo tagat dati pag may bayad mo ta internet kada kumpurme. Dati kaanakam nga may sa basta nakita iti nangig ko iti nga agpapalod ti Gcash kindi kabagis baw. Masapul na ka daw paggatag na jay shopping sa dayjay. Ay wun tatang iso dayjay. Ang imbes nga mapandapela jay ilay shaktown ti pagludanda iti Gcash da. Anya, kahit mo sa word, si kanton ti pagludanda ti Gcash, marap. Ay wuna tatang, saan lang aluda, agpakas out danto ba, nakitak ita, ijay ilay. Raga daw, pilaan da, pila dagiti agpakas in kadag pakas out, iti Gcash. Ay kit nasaya ata baraw, total kat adamot istoryaw, sari-sari istoryaw kung bagamaw. Uy nga ron tatang, iso nga na panunot mi nga mayat sa. Malang arod tatang. Iba kayon tong arod no ada bayer na tabakak.
Anya day talakay. At daman nagpalod ti Gcash yung bakit. Asin no? Ni pareng Oscar sa itay, dati ka opisina ka may isa. Ket nasayat Angin masingsingir mo matla di kita papaludking ka. Ay kituna. Balin ay nga saan ko sige rin. Nay, anta manay. Agamangan ka pa ilang Ay sa matamdaman ton Masapul nga ludak adagos ti Gcash da. Tanay, baka kasapulan dan. Nay, anta manay. Mangan ka pa ilang. Ngilngilawan ta. Ay babaam kadlatan. Bakit? Importante ni, anta man may san. Ay na Diyos ko. Ay kate, isupay dayta. Mano ko ba dayta na Kada 1,000, 20 pesos ti charge na. Oh. Saan ka di pa nga naibus load mo? Ay sampay Ang uri no sampay nga naibos, inaktuman pakargaan no bigatoy. Nakto pakargaan di Palawan. Palawan? Una, tawan ti charge na no 8,000 pababatilod ko. Kastad tubod na tayan ta Gcash mo, ludak tubod ti 8,000. Ayan da gayam, dahil cellphone mo, kita yung matabak ada papalod king ka. In silent ko pa lang tamadamdamak tong aludan. Manganta pa lang. Ay, baka masapul dan, baka no di da mauri kat ibabawi da. Kat itay nga rod, aldaw, dita store, adumot ti nagpalod ti Gcash, bakit? Adumot alakay. Kahit nakamano ka mo. Basta alakay, adumot. Kita, dito sa 10,000 nga mapaludam ka, manunok kwa. 2 kasot mo kwang bakit? Uwan nga rod lakay. Di supay ta pagpabalon ta ti estudyant da. Alagad bareng umadadupay Di ba't lag sartigin nakadadudan de. Bareng no, manayunan pa Tayo supay ta inayon nga paggastos tayo. Nang runa kadagiti anak ta nga agad adal bakit? Gare ka, tagludak pa. Mangan ka pa. Madamdaman ton. Bakit? Maturog tan lakay. Muna kalatan bakit? Taapay mo. Kadapi nga rodyak na load dapat nagpaludan. Ay na. Into no, dikat manan Ay kasapulan na nga rod bakit? Ape asino di kita agpapalud ay atikas nga oras. Alas 9 tirabiin ang dapat agpapalud king ka. Ay kita da. Asino ko mati agpapalud tikas nga oras. Di kita ko kumpadre nga mahilig ti talpak bakit? Talpak? Wain, dagiti talpak. Kasapulan da Naati na siguro isang aglod da ti pagtalpak damanay. Damanay. Ay nalakay aya. Ala, muna ka lang tamaturo gawin. Isupay da ito bakit? Tagbayad damot di kita inaktubot singiring kabigatan na. Ay, damanay. Ay na Diyos ko aya. Di man laglasar-sar ding daitan. Negosyo nga rod bakit? Anusan ta Ta isupay ta na yun da pagpabalon ta kadagita anak ta. Ay na. Diyos ko aya, di ka pa'y makasarita nga nasaya atan. Deta mo lang, lolo, ti Gcash, ti Ubramon. Papaam kadlat ang bakit. Napiala makatulong mo ta. Diyos. Goray ka mak, narigat nga. Dama na yun. Ay na, jak pinaluludan, di kiti imun una. Dama nagpaludan. Diyos ko aya. Di nakpaikit din malailo la kahit aday tamot ti ubramon. Ay agure ka man palang bakit? Lailo. Negosyo ti importante. May baam dahil lakay kibagatan. Ay na ay. Madamdama. Idepekton ti cellphone ko. Taistunan taon. Mga bandang alas 11 ti rabi Aging nga dagpalaw, ludak lata. Yung alas 11, maturog akton, tada trabaho to bigat. Mayat da ito Baglakit din ta napanunot ko da ito nga negosyo. Madlaw ko ka dakkel tinainayon iti income mi nga kasawa. Adama Napigsa di kiti nga agload. Di kiti talpackers dito lugar
0927. Kanya. Manutilod mo, pare. Mano. Narding! Narding! Mano nga road. Sa nga ribo, 1,020 may hatam no ka pare. Narding! Wait. Sige, load ako pa. Narding! 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 Abay! Narding, kunak mo. Kaya ka pala ririingan. Ha? Abay? Taga-inib ka. Agsasao ka pa. Anya? Agsasao ka. Diyak ka mo, cellphone number sa timagbagam. 0927 kung kunam. Nga daw 1,020. Gcash kung kunam. Anya? Kade, nukasta. Tagtagay-ribak lang. Ay na Diyos ko, aya, hindi ka pala rabi Data Lord, Gcash yung Ubraemon. Nga, isupay pa kami buyatam. Pati tagtag-inip mo. Gcash la, tati magbagam. Diyos ko, aya. I-open ko man kidideti cellphone ko. Amangan no adonti nagpaload. Nay, adda nga talaga, nay. Nay. Ay na Diyos ko, aya. Hindi ka pala agmulumog mat, baka makisisbo ka pa yan. Ay, batamdaman tong bakit na iludak pala digitaw. Tipilaklatan ti isbaw. Anya? Unay ka mo Narding? Yala, kagitek-timpla di ka pa ikaw. Taagludak pala, kadigitag papalod baka. Pare. Pare. Bayad ka din, dati palod mo. Tuno lang ba si Chuel dun, pare? Sigurado bayad ak. Sige, okay lang, pare. Nalpas mo ka din ti report. Ngayon ipapasubmit ni Sir King ka. Report nga. Dati report Kit saan ka din nga deadline na. Tiyan niya, aguri ka pa lang na agluludak ti Gcash. Uri di trabaho kit. Deta to bubra pare. Baka makita na ka ni boss. Blablata, pero ka. Pare. Sang-sangpit ni boss. Isa ganam di reported nga ipasam kita. Adya nga report pare. Di report nga ipasam. Ni aguri ka. Huwag nagpaiso niya. Itata ka diti deadline na pare. Huwag pare, itata. Api di mo nalapas? Ay, huwag nagpaiso ya. Martes gaya mita. Itagayam di deadline na. Aguri ka. At tapos agpapalod Unay kang pare. Nalipatan pa'y ti-report kay pasam kini boss. Gapo ka deta kalulod mo, Gcash. Kumusta nga ibarog dati negosyo nga Gcash? Ay, nasayaat mo tatang. Ay, kadawang plano mo nga gumatang iti bakam, ipatarakan mo kanyak. Nalakok mo ti baka kaon. Kasarsarita ka. Tang. Tabal na ta cellphone ti. Guri ka bang bitang ni. Adok papalod kanyak. Anya. Adot magpapalod ti Gcash ko naktatang. Isubol lang kaya mga di mo mawawatan ti bagbagak, di mo maintunaran sa palimat yung bubram. Mabit lang tang. Ti kunak, awan ka dit panggap maun nga hagtara ka dit ti baka, tay patarakan mo manang kanyak. Hoy, tang, kasarsarita ka. Mabit lang tatang, kat adot agpapalod na. Ay, malagay, manawag ka tuyan. Ay, unay kamot timbarap. Di kamot makasarita na sayaatan. Bitlaan tatang. Nay, yak penaludan amin di kita papalog. Dati ka sa pulan yun. Di eskwela yaw. Bibi, Junjon. Agyaman nagtatang. Agyaman nagtatang. Ti allowance yaw. Dapat ditan. Kumusta mo't panagadal yung anak ko? Nasayahat mo't nanang. Mayat ano kasta? Ala, aramidin mi ti amin kini tatang yo. Tapno ti kasta.
Maipaay mi amin nga kasapulan nyo, iti panagadalyo. Basta laki di, agturpos kayo. Deta ti paka, deta launay ti pagragsaka mi kintatang yo. Saan ka di, Narding? 1, 2, 2, 0, 9. Narding! 0927. Narding! Uy! Aguri ka man pa... Apay. Mangmangan tayo. At dati sangot ti Gracia. Deta cellphone ti at atupagan. Ado nga ron ti agpalod bakit? Kadi ka ba't mangmanganan? Aglabay ka amangan ka pa lang tamadamdaman tumandaytan. Kado na nga ron. Mabalin aya nga. Kitantantan dagito ikot kasapulan dan. Ay na Diyos ko ay. Tatang, mangan ka pa lang. Ngay, bumaaw ta si Dainan. Alada kay latan anak ko, madamdamak to mga into na awan ton ti agpalawd. Git ka sa nung arutan mo, dalat agpalawd. Ay, dapat siguro time na nga adan to, awan to mo ti agpalawd. At isuntot panangan ko. Alam mo di dede tatang. Mangan kay tos nga oras. Kimot tong kay pa yan, nadlaw ko. Isupay ala pagbagaan nyo man ni tatang nyo. Ay, yapo aya. Sakripisyo la dayta bakit? Anya nga sakripisyo? Ay, ure makakumutungan ati na sisita. At dalat na pagpabalon ta, kadagiti adnak ta. Anya? Kitmangan gamot lakay. Alam madamdama, di pinaladaman din na eh. Pag mata, may kayo kakadwa, itataga kasangay ko. Ay, basta siga, pareng Narding. Ken, adakad garod, birthday mo nga saan mi ngay natendaran ay. Ay, agyaman na ka, no kastala, sige. Agsyat kay latag, pulutan kayo. Siyak ti makam mo, itata birthday ko. Alagot na saya at ano kasta. Thank you, pare, Narding. Awan ti darag, kakadwa, bagayo lang no, awan ti pulutan ken mainom yawn. Ibaong ko ni Marino kwa. Tala, agyaman kami. Ay. Nakit-apisi ka pare. Hindi ka samot to magtagay. Madamdaman pa rin tumagayak daw. Iludak lang, di gito agpapalot, tijikas ka niya. Anya? Apo birthday na birthday mo. Deta pala negosyo, natupagin pare. Eh, isa na bali uri birthday ko. Adulat na ti agpalawd. Madiman to sa angkulutan, baka no agpauyod at tamapandan to agpulot, ti sabali. Ay pare, madamdama pala na. Ay, sige lang pare. Awang kadit pulutan nyo dito, di bagayo lang, tayo baong ko ni bakit. Dapat pare, ang MC ka, di ka mula sumangon. Madamdama, lagi nung kailat na. Unay ka matin pare, birthday na birthday mo. Imbes nga kasango na kami. Cellphone mo lang mo, Bram. Negosyo nga rod pare, di yung maawatan na ya. Unay ka matin parang Narding. Di na kamla ko may naiyabaan na. Ay, Uy, lakay. Adaman madlukuin ka. Anya. Kaslaw mas asidig nga mas asidig deta. Kanya. Deta parang mat mo ta cellphone mo. Aguri ka. Uy, nagpaiso ni. Kanya man nga madmadlaw man. Nakasasidig mo ta cellphone mo yung darupa mo. Ay, diyan ka rin makita, tanamber na. Wala nga saan matakas ta idi. Anya ticket mo sa awan? Adayo mo dati ti cellphone mo, no, ag-cellphone ka. Eh, Jack manam mo. Nagbabasit mo tan, di kita letra kada numero na. Anya? Wine. Garay ka. Ay, agpa-check up kan tuman. Abay. Kit amangan no kim, mapsut tamatam, nadadail tamatamon kasi cellphone mo. Anya. Ay, huwag nga pa isa. Basit mo tan tirupang bakit? Anya? Intan to agpa-check up. Baka nadadail tamatamon. Anya tikahit mo sa awan, boss? Aya po, aya. Narding. Apay ti abom saan ko nga mo nagitirarabidim bayat nga naka-duty ka dito opisina. Anya. Sala
Nga may isa, winuduan, tinagreklamo, nagipulong kanyak. Nga anya, boss. Nga da sa balingan aramidam. Iso nga manon nga report, ti saan mo nga naipasa, iti usto nga oras. Saan ka di? Boss, ay, adyak ka mo dito, boss. Ay, saan kang gagindi din, Narding? Ta nakitak pa'y iti CCTV ti opisina tayo. Ha? Boss, agpaisaw dagiti alegasyon no impulpulong da kanyak. Sino tinagipulong, boss? Saan nga nasisita, Narding? Siyak mismo tinakakita yan ti CCTV. Madamat trabaho ng tala cellphone mo ti igamam kan kitkitaan. Tagayam na amuak. Ngay rapin mo gayam ti negosyom nga Gcash diti opisina. Anya? Mabit lang, boss. Mabit lang, boss. Apay. Dalaludak, boss. Anya? Ludan ti anya? Bitlang, boss. Anya man nga kayo, boss. Mabitlang, dalaludak ti Gcash, boss. Ay, unay kabutan. Ibagak ko ba nga you are fired, Narding. Boss, mabitlang, boss. Ludak lang dito, boss. Nakasarita ka, boss. Madamdama, boss. Ludak lang dito, boss. At apay. Pagpakaasi ang boss, nga sandak nga ikatin, boss. Mabitlang, boss. Anya. Unay kabutan, Narding. Ay, unay mo, bakit? Kitapi nga ming angin palubos mo nga maikat ka iti trabaho, Narding. Diyak matambaw nga maamuan di ba, Oster Arabida. Ay, unay ka matan. Dati kung kunaking kan. Lugar mo mat akin. At oras na nga aramidam data negosyo nga Gcash. Siyak tupay. Ay na, nagre kay pakti tiyanggi. Saan ko mat nga asikasun data Gcash? Damat oras di panagina na. Eh, unay mo, unang masaya nga nagbakay. Sayang, anyat sayangin ko, ma. Kuday takitaan, Kuday, ang mga nudidan to agpaloadan. Kiti bagam nga madamdam ako nam, tada ubram, at trabaho. Ano saan? Iraprapin ko mo dito store. Ang aping nga minirapin mo diyan ti opisina yo. Eh, unay mo, hindi laman nakaahot mo di buskaw. Alakit awan ti mabalinin, tabasol mo nga talaga. Di lang mo inconsiderar mo ni Busan, di kinabayag ko kadakwadan. Kat uri man nabayag ka, no maditi naramid mo, talaga kay katinda ka. Hindi mo maaramid din ti trabaho, tadeta mat Gcash na tato bubramon, lakay. Unay bakit? Siyak tupay nga min lakay. Di naktupay matrabahon. Adya. Imbag kiti ata sa anak nga agpauyo, nakas ka dagita da duma dita, pati di kita kainumam, di da kapay kahit kainumanan. Taapay ma. Data, imbas nga makilanglang ka, makitungtong ka kadakwada, makibanding, makijaming ka. Data madlatas, Gcash araramidam. Ay, kita niya karot kat panunutik laang mag, nagiti anak ta, tamasa, isupay dati, matgedan mo ta, pagpabalon ta kadakwada, pagbayad da, diskwela da. Angay mabaybayan mo ta, digiti naskin nga, di mo ko mabaybayan. Ado digiti may sakripisyo, gapo ka dayta. Ay, unay mo ten bakit. Kaya't ko lang nga malayunan ti income ta. Data pa yun naperdi pa yung tamatam, nadadahil ta pa nagkita mo. Itata nakaantsukos kan. Unay mo ten bakit. Sa data kimutong kapay, at ababaybay ang pay, data bagim di kamot mangan gusto nga oras. Uri pa nagturog mo amin matagain, di mo pa data letse nga Gcash na ta. Ay, unay mo ten bakit. Apoy dakis ka di aya. Kaya't ko lang nga manayunan tikita ta. Uwen lakay, maawatang ka. Angin ilugar mo mat, adangos to nga oras na. Tapno di mo mabaybay ang tabagin. Ay na, kasanawitan. Yung kagsapon man sa bali nga trabaho mo na. Saan latan bakit? Ipukus ko latan na ito Gcash. Tapos isulatan yung ubrak. Ay nalakay aya. Di mo urayan nga mapukaw amin nga napatigking kagapo ka dayta. Ikit napatigmad dayta yung bakit? Napatigmad dayta ta. Negosyo ka ron dayta. Ay na Diyos ko aya. Pati siya disturbum, pati ta anak mo isturbum. Tano awan load mo, paludam dati Gcash ta anak mo. Kahit ko lang bakit nga.
Diyos ko, ay kalintigam lat ng amin, datat problema king ka. Kasla arak, sigarilyo, weno droga, gayam, dati Gcash kasinyong ikinaado nga agpalod kat kaslang sa anak nga mapakali, sa anak nga makatal na. Aging nga jak maludan ida. Tamasaya nga naklaunay, dati kita tunggal adagpa-cash in, when adagpa-cash out. Nga nabaybay agayam, dati banag nga napatid kanya, kas kumati trabaho, itinabayag panawen, nabaybay akpayen ti salunat ko, nang runa dati pa nagkita, ket naapektaran pa yun. Kasi niyong anya ti rumbeng nga aramid, i-give up ko ka din dito negosyo nga dakkel mat, ti sumsumrek kada kami, dakkel ti tulong na para iti panagadal dagiti anak ko. Abi kami nga dinak maawatan ti asawa. Bueno, sumapulak ka di sa bali nga paginkaman, nga saan nga kastoy nga ultimo pa nagturog ko ket matagtagainip ko, dagiti cellphone number nga agpapaload iti Gcash. Ang maikat ko nga ta, dinto nga kasti ko na, kasla na adik akon, iti detoy nga negosyo, ti agpa-cash in ka nagpa-cash out iti Gcash. Dahito nga rod ti pakabuklan ti surat ko kasinyo, gat dahito iti parikot ko, nga mang burburibor iti panunot ko. Nadlaw ko pa'y nga kasla, naapektaran ti langin-langin mi nga agasawa, gapo ito nga aramidek. Kat ko napay, digiti anak ko, didak kanon makalanglang nga mangan nga nasayaat, tunggal agawid da, iti Sabado ken Domingo, tauray no bakasyon, kat isuman lahat ito ubrak. Dimistansya pa yan, digiti sigod nga babarkadak, kakainumak, tano makisango akadakwada, timot latag lulod ti Gcash ti ubrak. Siya kadi ti ayan ti bidot kasinyong, idinto nga araramidik madlaeng dahito'y tapno laeng maited ko, dagiti kasapulan, dagiti anak mi kini Marie, iti panagadal da. Da kay man ti pagsaludsuda, da kay man ti pagkidawak iti balakad. Kat sabi ko mga kasinyong, kat nakaited ti adal, liwliwaken pagsarbingan ti biyag, dati nga pakasaritaak, kadagiti padak na din kinagbuya, pasensyakan, no apay nga awan iti panakpak na dati surat ko. Tawan mo ti gundaway ko. Tani. Ne, guri ka kasinta. Ludak na dito isa konti ituloy dito surat ko. Ne, mabit lang kasin Duwadan, nagsarunong nga ludak ti Gcash. Ne, taludang kasin. Basta, makaamukalatan. Kadati pa nagpakadak no net ending ta surat ko kasin. Tani, ludak pa na gito agsasarunodan. Kastoy nga oras kami nukuan, dati pa nagtalpak dan. Kada pa nag-shopping dan, iti Shopee kada Lazada. Basta, more power to yung program latan. Kasinyong. Bye! Alright, thank you so much, Narding. Iti Isabela, ating kaimburay nga pakasalitaan. Aya po, adda nga dagiti banag nga no naglabas, no nalabas, dakas ako nada. Kadata babaybay am ti salon at mon, babaybay am ti langin-langin nyo iti asawa mon, iti pamilya mon, at iti gagayem mon, pati datatanggan na anak mon, ay kita agpano-panunot kan baka sobramat namin daytan. Di mo amo nga i-control tabagim. Di mo amo nga i-manage ta oras mo. Na ultimo panangan mo kat nay mabaybay amon. Pati ti asawam. Siguro no mapunuan ta asawam, mapanto makiiddan kadagiti sigud nga
kakainumam nga nagpauyo pa kingkan. Siguro na mabaybenta asawam, di mo to mapupuutanin. 1 year to gaya men nga pinanawan na ka, angem din to pala nadlaw ta. Datan tumalata Gcash tiyog. Nene, daman nagpaludan na eh. Oh, kaludan na itan. Uray man